Penonton dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang Sepulau Pinang. Bagi tujuan keselamatan anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga syarat pasangkan tali keledar dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sepenuhnya. Anda diingatkan supaya berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas berada di dalam bangunan terminal. Bagi pihak Kapten Tengku Safnis, pembantu juruterbang Ifizal serta pramugari Joanne, kami mengucapkan terima kasih kerana memilih penerbangan Malindo Air. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam penerbangan yang akan datang. Salam hormat dan jumpa lagi. Ladies and gentlemen, we have landed at Penang International Airport. It is a requirement that you remain seated until the aircraft comes to complete stop and the seatbelt sign is switched off. Do be careful whenever you open the overhead compartment. Kindly ensure do not leave any of your personal item behind. You may use your mobile phones once you are inside the terminal building. On behalf of Captain Tengku Safnis and the rest of the crew, we thank you for flying Malindo Air. We look forward to seeing you again. Have a good day. Thank you.